Hi everybody. Today we're going to talk about T. Bugün sizler menen T tamgasının eki ündüğünün ortasında kelse, basım T'den murda bolsa, Anglis tilinde, Amerikanski Anglis tilinde T tamgası D dep okulat. Ani misal alıp kelsek, mol jerde körgünüzdür T tamgası I ündü ana I тоже ündü ökönün ortasına kelgen üçün bul jerde D de okulat. City. Oşol nerse T tamgası menen bütüp ekinci söz ündü menen başlalsa oşol T tamgası sözün içinde bol olsa da eki ündüğün ortasında kelet. Oşonduktan bul dağı D de okulat. Misal alıp kelsek city, duty, better, ability, total, matter, meeting, quality. Bul jerde körgөнüңүздөр T birinci T'den murda ündü jok. Andan keyin basım var. Oşon üçün bul T de okulat. Al эми bul T basım anda murda bolgon üçün bul D de okulat. Total. Дагы эмесе кийинки мисалдар it is, get up, try it on, eat out, at 11, wait a minute, what if, put it off. Andan sırtkары ушул T тамгасыны биз сүйлөмдүн ичинде көрөлү, кантип окулат экен. Көргөнүңүздөрдө ушул T үндүлөрдүн ортосунда болгон үчүн булардын баары D болуп окулат. D билгениңиздердей кыргызчадагы D-га окшобойт. D тилдин учу тишке тийбей, таңдайга, көңдөйгө эмес, таңдайга тиет. D эмес. Мисалы I'll eat it a little later. I bought an auto battery for $40. Peter wrote a better letter. I'd better go to the meeting at 11. He met her at a computer store in Seattle. It's a pity that he's getting fatter and fatter. Tell the waiter to bring it a little later. He bought a lot of bottles of water. Betty's knitting a little sweater for her daughter. It'll be better if you heat it before you eat it. Эми акырына окусак, I'll eat it a little later. I bought another battery for $40. Peter wrote a better letter. I'd better go to the meeting at 11. He met her at a computer store in Seattle. Бул жердеги her ата тоож болуп айтылган үчүн англис тилинде ата тоождор жана preposition бул pronoun. Сүйлөмдүн ичинде келгенде кыскартылып айтылат. Ошон үчүн х окулбаган үчүн бул жердеги и менен бул жердеги тны курчап турган үчүн T эки үндүнүн арасында болгон үчүн бул дагы D деп окулат. It's a pity that he's getting fatter and fatter. Tell the waiter to bring it a little later. He bought a lot of bottles of water. Betty's knitting a little sweater for her daughter. It'll be better if you heat it before you eat it. Ушинтип окуйсуздар, бүт барды видеону токтотуп, кайра өзүңүздөр кайталаңыздар. Ошол эки үндүнүн ортосундагы тыларды D деп айтыңыздар. Дагы бир жолу айтып кетем, D биздин кыргызча D-га окшобойт. Тилибиздин учу тишибизге тийбейт. Арт жагында таңдайга тиет. Чоң рахмат. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.